البلوى ثمرك لبغلبلو الغابلو والمواي Welcome singay. El temela yang lais. March 17th, 2017. Nongay Bluler. Misil ko tel yang lais General Sils. Sel yang lais tilo a senator olvira lula. Mengwasi mengaria toy na amatala Senate. El tingin la imora senator. Mal logrado. Emtarab sura Senate. Misaya ula Senate amnutmak. Edilia a resolution 10-24. El change ra a Florida ra Senate. Tialul talakla maring lul talakla. Michael Toil di lobara miluy ra simbong adi akalul de suela Senate. A Senate omrara kargri lo omrara adu proses ralla. Di Senate amal mol melomda surwa sing global gul al lela Senate adi aka talakli girel. Siya ulit tirel di segidel Bavier. Direk il Senate adim nakatara tayo melomda surwa se ay galul talakla adil diingi yotubri angget sirngi omrara tiri lakla Vla bela to rawa alla rablur bela. Maigel ilu rasimbong adi yomok pita. Maseneta soal mo tubrital release ngi yomral waseng girel rong siya bitama bitang raw iral naman miya au deswel girela senator Philip Reclay. Iginam nangil was isel resolution adi li lo tubria ngodi iya aulole la Senate. Ma senator reklam lo diakal Florida ya senator Gray Mariur amlo o Florida ya dalong trul lolbira Senate direct sel aisem nara Senate ya senator Jan Skabong el ngia chairman ra CIP ra Senate amlo ko mo o tubdia bes rundas un mora rogo ila del tira mo mogodong mera hearing ra Senate ra kami tira CIP ngomong ma author mi tial tiging la senators kong aulutoy ra Bavier no ra kamiti el Bavier la Miriam Chin luwasenga kadim lakngar omrael mlaringa tolu ule ka benora former governor ng ayaw awli tara magulang seortir ma senators ko bong amli ayamar mora Miriam Chin ese luwasi aki ayamal le korkara di kalmeral tol mera ulolela kamiti pangamiti min isin mera bubelaw maging hotel le ayamal le korka siya ulma senators ko bong omral was elal mon madat yar adan mera madala Senate agiril teka oath matoy ledung asubil mom isiksik tegiril Kuktara ay siya olbira a House of Delegate. Amlew repeal sel dolgerngil was EIF. EIF ay Environmental Impact Fee. Siya dasun molal was siya ngomure lal kotelbuy o kotel kapsingil ang yung albuy. Akaban me ablur bela mo ngwa tartukluk rabik turistin mera ablur bela. Dari audas ulul tebria da historion mura olbira rulal wase eredi do osesingia effective date sel sistem bodo sukra EIF to sesingin mo el almerra rong tril buil House of Delegate omral wasen de ultubria usuel wasen bay ungil di seldi leng open market adi algire lo gurusiar adal mi makiterni ma de algire turisten mal moy tap tokludo el di mesois con bay girir mesois be moy tap tokludo seguid rolda sam le pasel on edelo miwel la House of Delegate mangara a senetrela es el EIF l'ultimo dia Senate en mora l'ultimo dia House en mora Senate tangaraya ay malakami tira Senate al time tum subrengi tiya lo tiyaw duswir mang kadamngira Senate mol ultra duswil waseng gongelo ngela House le presidente am nato na tingin was en diak
Dia pok sa ingra dasul niya repeal. Niya ngo de isel dasul mo dia do sukura takluk. Al morang idil o kya rablur belau. Kerdio se seringi musil merra. Awana of the Swella House ma obis na presidente del Altaim. E kita mengira senators. Lengara kami titam subringi. Musil to of the Swell e kita mo mengir wase. Mo ngarang arsil. Direct tara aisel tilog na House of Delegate. Tultub dia dasul wase bod drive bod lutlo atlila land court. Kita mendengar rohul wase land court tamlat. Silong el buir tiam nombre gerak. Emlo dia kasih ila senate ma house lo terkekla imol dasu. Tim lekay bata akraw dasu molok media kelsel ong etiu dot bira ulam. Ba dasu ngara House of Delegate relang. Adere kolom dasu wase bol sebedel. Mut logisi Allen Court, tembol sebelai gel timirar adan, made rakalender rakarkaril, pol sebel ngam katmok, el top dah hangget sih. Direk likuk tarai se direk mlar olbir aklulaw. Direk likuk tirak kera ay senara senet. Ya senator skabong omdasul waseng. Nglam mo girel ablur belaw diak dil awat korak tourism, korak langan kodang. Namo girel direk lo mesra. Atele la karkarengel ablur belaw. Sendo mesra tokora aklangan kodang di meran morio. Kuktor tirak la tigingela a senator Inabo al sera session retire to aseng al sugum kadamaangu ti magodira EIF environmental impact fee it might as well available to den magodira marine sanctuary le selulda sul mera al mlaro lela marine sanctuary o asik mo subedel al magodira tokoro mngedra blur belaw le sel tokora tokoro mngedra gel rogulu do so is bro ka tokoro mnged amos subedel mi lingaringa tele bingelel el mora blur belaw rogira gel bekel state seguida adolus pengilo ur gemrura EIF mo subedel buka do la ka kodang yomi lo tiraka sel teletal al sugum diagi sei e vai do godira marine sanctuary edlu tun mora sedim la teletal tiraka ken pora blur belaw tol tiraka pri at tingela daitoriong wasien diak kenget tiragi dul das le selwal luula marine sanctuary sebel mo reor ad di lera EIF e vol sebel lo spermi mor el almerrak stabilizer ay ekonomi ra blur belaw lo sper sel dar taklukon mora ro kul kan kota tirak lais nara obisra tourist PVA Palau Visitors Authority ya okya ra blur belaw ong erul buir el arrak amlorio ra bogor de del telael el mera blur belaw February ra 2016 ma February 2017 aklakarusin nga ngari edel telael tol tirak ra at gingira ra PVA and dia kalsal medangali au ulti di umran wasing la dia kalsal ungila atletere la magiter belaw mlamu trok wasya belaw di togoro melbak ma togoro melbak dia ka mal lungil doru ringira uri radru lagi gitel tablot to saya direk tarong seksila ong erung ito mralo sa belaw man namutakay takay ka saya ado maisen morngi so tira kraw de swela kami tira senate ra tourism senator reklam kasi maltiagi sen dom tasuri dia ka darur tra quantity der mur tra quality direct TMC miling dura kami tira senate kami tira house el girel tan tora tourism ya adra house omral wasya ul mukata mugodira EIF kudo umrara quantity ay disira adra merbela club dur etemel moy taptol do direct el dol tira plating la speaker the House of Delegate yung wasi kita magodira repeal ra EIF e kita uriol long siya kasino may gero guling al sang sela mo gera blur bela tong kasino ngul tomet mong mosabel hindi ako makita ay ka na mira blur bela kung isela kargrile
sa appellate court ra Blurbelau. Au tebdia au deswel smisi au deswela ngariol gargril. Alwasen dia kan mulbara Blurai miligre la tae. Selmle hangget ra Blurai miligre ka ngariol gargril awasen nombre karong ulbay Yu-Gi-Oh et Pisong ral mokodong ra ruro trablil wasen namo dia kan ulbay. Monglo dia kan ulbay. Etira tilkia kalistus ngir tulong mor mulbay. Edim lakal mga kangira rubukul ngay beli mendiakan mulbay. Sige del treta lam de el tilo del appellate court melal time. Adol tirak ragaril. En mendiakan mulbay Blurai beli. A TMC milsa lo siga record dem lo tigra record del tilo dra al senator lo otisel la rubukul belau el ngara alistra tirgalo bukul belau kelibra national government en di baaw aging len ngirturong e baaw aging lela heimong ending ngaringi arungul bay mong awanaya akargaril maklobak magrado sigra atleta el borngi en terdir ko sigra ngin men muter la kargarila wasen dia kan mulbay el delela rubul belau awasen mulbay Yu-Gi-Oh et Pisong kuktara ay sa sel cloud investment mora blura blilio ra blwalas mau ang klel ti al blua blwalas mau nganiawa a close investor el sumerian lo mo or raungil hotel mo or selbasyo. Ti investors omral si tiak malungil basyo. Tamla do tin marad ro klalo ngi makabalmen trablilyo. Mong maral audas mauriol girela. O mo or ratara malungil tourist attraction e tourist destination na Blurbelau. Mo or raklobol Blurbelau. Amlang mu au tekngira adra arma. Ti ko maral wasya Ablualas ma bird sanctuary. Nguk pasyol pengila arma blulada suyo kan melungul deringi apol kolokol tablurir betok au urtir ditemla ngua deswil lo dersil wase dia kal gire del melamal del tial belu ang ko ora wil hotel ngi kan mere man di UIC mabluala arma mungklong yolela ablura blilyo mablualas ma siya made di member el arma arungura la amasado ngil wase keto ko ngem mot ora investment keto sto ngem blilar kuktara ay siya olbira kulula am loko nge house masenet ra arang lela yosang ang arab belau mi okay within million olbira kulula gilengil waseng o masindra igel mleu deswela daitorio ra belau ra telela yosang ang belau wase keto ngetir tian nombre gerak yo mesra ekonomi ra Blurbelau mong mila ko bal morbab alagi o mesin deringa lagi lengea a olbira lula di olbira lula lang as audo dra a ministry ra health lo bangela es minister Robert tulong as audo dra ministry ra education tulong as audo dra olbira lula yo to audo del mora bebira program e otto da bevi raudo del mora skura Xavier Aruk. Skura Xavier Aruk, a skura katoligra a Micronesia, do ng lil school, to lang al rubela tilo dringi, at tilo da do dro olbira lular belau, el mora seori. Fuktara ay siya a Dr. Cuarte, a Mlora, a direct Mlora, a skura kal toktang, اللوملمية مليون دشويل واسي مسبيد complete را دولغيرنيل واسي integrative medicine fellowship tianga tretira guru lo mral wasi asmer martoktang akay nga seu lo litilong kro retira tora ungil blungur acupuncture ungil exercise ay gamot makarroguy mosbela asmer lo mangila toktang edi etang seu lulia au guru mogi
tiang di lu ludas ura doktor Amerika lam lo mendengel wasi tablo di ola bakal long karasme ngia gide den guru yasme lo bab tulu lo mau duswel ma klau marangi bagel tele ren rulli min sebel ngaraw guru edingi lo ng seorngi elmo mirartil kuktara ay sesel PPUC tial Palau Public Utility Corporation ulu ay silwasi tial tele la almel babataw to tirak raay sa skin nombre kel buile aral maraiga umusin raiga state babataw aklo adingi telingi marukul to rin mendi kalsmed milimari PPUC o ay silwasi makatiya torora la urol girel mongmaral mongil mong adi mere del time yung mosubi del di nga suidor babataw bulungul me onergi emili maral kuktara ay se tial nombre kel kotulbuin men mutrelang en bord ng arogol maklawang algay sa denggi ang angirap lubelo klo adengim lang mas ergidum kada dismera tret limol blue ma dim isin men adel belam como korki krahel der kumiu seya teletelela at kora se era blur belar al time directo si siulay sa nar ospital es el sinkhong hospital sel lol nga siya gid el hospital nga rabulura Taiwan ang durukli doktor narangal ang may nga siya hospital gid ratele law guru narangal ka rabulura belaw kuktol tirak ra atara ay siya sila government roreor alin siya pa bilngin mo olbira lulaw Raulio Ralul Polo Dengel was ya presidente Belao tugdia Yosang Angar Belao mor olbira lulaw e ang mas si abajet Rablur Belao el moriora el tugura abajet Rablur Orior e maldar tela di kada namo Dengel was itial kongresa alilutrong Clean Morsel nga itiul dar tela el giam leway sira ko truul di nakabenur Orior milu sulmor olbira lulaw wasing aktiso kal loway sa gagi de baby ratoy le kor komiu mombo mo tengel wasikal el black crunch sel nga blur order ng oxpe el mo clara el mo cla ay gen mgegrel el klungyo le la lang clear adra blur order ro ingia karagel la blur order autoy ra disira ad maturista blur belao tian nombre que tol tirak ra ay si turista blur belam lorio ay kang atilog na Belao Tourist Association o Visitors Authority. Mabelam lorio aklang hudang rablura sinaringi na true melon melbasent 16.95. Direkar adrasina ablura siyawan ng lorio na 21.77. Ablura Taiwan lorio na 44%. Ablura Europe yung lorio na 13%. Bulgula siya klakang hudang rablura belam rain merio. Michael Rock Island fee, Jellyfish Lake fee, ogongel selbe pasyente el medio, mang agi disubdoterira adron tergamam ngar olbira lulaw girelay kagir undas, di ku aureur tobda yosang angara, abelaw rogir arangalela ikalerul blay, eng lilo taududela kabelmento oriol muto mo tildart mahuwi the maklim kluk 975,150 ngilas liluton mas el mursel ngia abling lela kabelmento oriol tiyan nombre ka directly imora isela blur oriol olbira la blur oriol olbira la blur oriol el all time amasubra undasun mo la wasyak mo kodumorun mangidil mle kabenor blur oriol selbol mrekal kabenor yung momsugra honorarium langar ogoan mo ogim basin dir maral sugri aram la kabenor oriol ading ariya Johnny Kimons mayosita ka adatsi e mo nga sa aududir adra el mangiltin mo adra la ara olbir oriol el modestal tela club lo mo el almel kabelmental subong mo brega senkyo magabenor agabenor among honorarium our legislator among atal tela club al sum tumingil tetiam olla edia arugul orior adim laka audasul girir magidim isin mel wasese audasul
olvira lara blur odor el all time am subri direct dol tirak lakuk Aisra Sports tirgel buigir belaul ladrak live dakla ang ariar tedertir si Oceania Wrestling Team ang ariar tedertir ngilakol tangaria Nichols et Pison matargo matumangil tirga tedel buigir belaul ngilakol trak live dakla direct lang ariya belesa marngul magibons ngila bronze Bulgulaw asing malungil la program ra sil klay beta akra blur belaw tirgam lora Oceania Wrestling Tournament winner tial kildel gol tangilar blur belaw mistriak atangak lar blur belaw rahman gungil sport tira siri sebring ko kay simliwek regit ya blura saibala amlor ngia de siur ngim la 5.5 akrisiel. Ito ka after siya kan namora sa iba, rawriur alboringan siw, dindimla ka kura isela, aklol talamal mora vlura sa iba. Pukto tirak rais ra FSM, Federate States of Micronesia, emlor niya, sencure tir el trail amen ra kem portir el subil mo subir al trir ang algra FSM, el mo dual citizenship, mora dual citizenship. Tumawar other bela so eml other bela other American. Siya tim lakal kangiringiya adra FSM, adra FSM, hindi ako eml adra FSM, adra tarablo. Kuktara ay siya sel ablura huiriping. Mariar adra lara kongres ra huiriping. Ang mlat beliau das luas egel blal, egelul talak len mora mariar huiriping, President Duterte. Agiril ti al Congress el impeaching. Ay ka impeachable offense. Beto ka audasul, beto ka tokoy na tuwa dun mera Congress luwasenggang ang ariya aladul dream nga mukwadra mayor Huiriping. Ay ka teletelel mlango teletelel akarakarin mera imalam dingilo karakarin ratogora kitelgar. Ay ka nga blamo sa edel May iotubdi mo di akal President Trablura Huiriping. Tol tirak rai ito asing ngal adrul to bli teluldas asing ngaka madangil wasit tiang amring tol gulgul ringi le tarakot el popular president mlamira office ra blura Huiriping President Duterte matiang sa al gulumyak ringi hindi kung dasul asing gine den ngul merbe bulatel mosub ira adra Huiriping rogun sa ringi altang mosub eden mamtigra alla malter gire la government maradra Huiriping rogir silmom ngulbong lais TMC ultubdia isel BRT tiam no break Sunday el wasya bolo ng kongkorngin dartel tela la merio ya BRT agim dilul wasing Bismarck ringa termetet so mam correct ringi Bismarck ringi termetet siya Uncle sel bila pulis era na time sel building ay gaya ay serbelaw ko man musula edi ako bes a president tamle declare el arrak year of the family kaya ka ulbutig ring ya bela ti brand maumil meigong hindi ka albutel isam rin almel Sunday hindi lang nga niya sumiyo rulin merakmam sumiul chen sa program ng community, sumiul na todas spediu, sumiul nga niya documentary mo bang sumiul to sa TMC. Kung dingul may miskamam, moso amulgut mukli o tri, kung man sulang, may igam, Almel Sunday, nga kayo el toribyo. Yal balwa tamarak labo blue el gablu en moayi madaw tagale el got makli el morat kurba lengar alem engar alek lomaliuringi
Guayardik manungilding Mandiakal suangan mom tergak Kabo mom tabe Leo tergak Lengk mal morak turiw Lego ridi Yakla bakalel Luule kam ladrangi Balula adel Maldim le mesrigi Tomi vai sarà al sel Maldio rurai mergi Menjaga bod motit Menjaga suade Momasteri Adrango del blu El gut mogotok Ekit Harada Yalbelau Togarada Belulade Maldim le mesri Será ser mal de oregi Toda belula mal de oregi Yal balwa thamarak labo blu El gablu al moayi Madok tagangle El gut makli al morat kurba Lengar alem Engar alek Lomaliuringi Guayardik manungilding Menjagal suangan mom tergak Kabo mom tabe Leo tergak Lengk mal morak turiw Lego ridi Yakla bakalel Luule kam ladrangi Togarada balula adel Maldim le mesrigi Tomi vai sarà al sel Maldio rurai mergi Menjaga bod motit Menjaga suade Momasteri